utibagiwe na FDNB n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bakaba bari kurwana inkundura, bakaba bari kurwana uwanyuma nyine ni wa undi wanyuma niko nabyita, kuko rwose intambara mugomba kuyihereza amasaha atari menshi cyane, gusa tukaza kumenya uburyo iri buze kurangira. Nuko bimeze rero, umujyi wa Uvira watatswe, biri hafi cyane wamaze kuzengurukwa, ndetse n'intambara yo kuwugota ikaba yari imaze igihe, ariko noneho rero akaba yatangiye intambara yo kwinjira muri uwo mujyi wa Uvira. Niyo mpamvu rero bimeze nabi. FARDC yatangiye gutaka isohora amatangazo, ariko yamaze kubona ko bikomeye, itangira kohereza n'amadrone n'amasukoi no muri Kivu y'Amajyaruguru, naho imirwano yakomeje. Ubusanzwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yahawe amahirwe yuko igomba kugeza ku itariki ya 3 saa 6 z'ijoro yamaze kwigarurira utu duce twose yambuwe na AFC M23. Ese birashoboka? Imirwano yo yatangiye, FARDC imeze nabi, ibikoresho birahari, ariko se bari buze kwigarurira na santimetero imwe cyangwa barakomeza bafatane n'utundi duce? Ibi byose rero birakomoka ku masezerano cyangwa se ku masezerano yashyizweho umukono muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amasezerano y'amahoro ariko anaherekejwe n'andi y'ubukungu hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Amerika, hagati ya Amerika n'u Rwanda. Bivuga ntawe uri ku butaka bw'u Rwanda. Abari kubivuga bamwe bari mu Bwongereza, abandi bari mu Bufaransa, abandi bari mu Bubiligi, abandi bari Canada, abandi muri Amerika, abandi bari Copenhagen, abandi bari yo ntazi. Genda abari hafi bari Kinshasa da. Abari hafi bari Kinshasa mu birometero 2000. Byibura reka tubareka aribo bari hafi. Bose bati General James Kabarebe yitabye Imana, ariko Rwanda rwanze kubitangaza. Ikinyoma baragiye baragikwirakwije, icyumweru cya mbere kiratambutse, icyumweru cya kabiri kiratambutse. Wa wundi ufite guverinoma ayoborera mu mahanga witwa Padiri Nahimana Thomas abaregeye aravuze ati yapfuye kera rwose, abantu baranamwibagiwe, igisigaye nuko muzumva bamubitse maze abantu mukabona bagiye kumushyingura. Abakongomani baratangiye bati James Kabarebe arapfuye, ati nuko kumushyingura u Rwanda. Induru ziba ziravuze. Ku munsi w'ejo nimugoroba, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame abagize atyasohoye itangazo ritanga imyanya mishya muri guverinoma. James Kabarebe ubusanzwe yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, yasimbujwe Dr. Usta Kayitesi abari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Ariko ntabwo muri Kongo bo bafashe ko Perezida Paul Kagame yasimbuje umunyamabanga wa leta. Oya, bo muri Kongo bahise bagenda baraserebura, barabyina, barya inkoko, barya ihene, barya iki, bati Nduhungire Olivier Nduhungire turamukize. Bati Perezida Kagame akuyeho Nduhungire, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda bamukuyeho. Naho kumbi